Rwanende ni ontuko ya Jumatano ya muthia mweri wa Novemba kwi tariki 27 nkarigirano ithiritwe na ntuku enja na kinya kiumia kiagiri nkwatweni kindeto cha weru thai mweye ya moya ratukubanganite orobweru ari kindeto chietu ikamba gutonya ngwatanano ne ya gema bagitariria ni ndiba inyuma ya thirikari na bami wa Tambaru. Jemo kuma nkiboye kuga batona mwana wo kuma nguchia chie kwithira muithu ne yonganya na muthuganiro munene arukirwa. Arimi ba mayani mechi mikuru kwera siasa bebele burugu chwa kura na kimera keke mayani. Nayo kampuni ya Niwasco guchidira cheke karingani bagitareria gitumi kewitethia Maria Rui. Na mwenetu wa madhithi orobweru are ni Maureen Kiremi na ngetwa Phineas. Imana nandeto cheru da mwikambiria da iche chongwa tukambiria na tintu kuinka inyuma ya kurubagema koneka bakimeneria thirikari niko ingatari gathiga shagwa gitene kemonini wa rais ne muchimanione yure yukarikite Nairobi ruare ibonekete kuga banyuma ya thirikari ya Kenya Kwanza na bakamiyeka Lawi Madhu oraniwe mukarigiti na Josephat Murangeri baugete bakethira nende bakiwata thirikari mbaru na utira ne bakuyeka nende thirikari ya Rais William Ruto na munini wokie Professor Kithure Kindiki na riro no radwithite na mbere kuthurania na twakuretera iruo nyuma ya kaita katikura ya ene nangina kunati nje munturene yankibwe Gembe Central ibona ni tikithikiro kyonyuma yomo wone ndiora wethirite akyura mwaka muthirugo tuika tone kamwankira irwari kitonga ure wari mukaria wa mira aringire mwandiki wo kinende aimwira kona mwamba wa mira ye kina kuma ungu chia wichu chethire kithairwa muitho ne yonganya na makarika yatharike kone kanende miraene na riro rya muthia gitonga kwithira kyona we moyo mukuru kie Miriam Kathuria ugite mwitongora wandikite gitonga gwatirwe na nyumene ethira kirukira kwa ontumwankira nende batona Kyoto rogwa ari wochimanio mundayu ai ngoi mtu etwathuranira ndwete arira unde ukira rukire nontu tukundaringia thimu ge kuma thasta kwa tukai mteja ndio ukira rukire ndio kuma mndene bira ndethire indamu